Madiha Cosmetics proizvodi visoko kvalitetne sjajne lažne nokte. Lažne nokte izvozimo u Sjevernu Ameriku, Europu, Bliski istok, Afriku i tako dalje zemlje. Prihvatite i prilagođene boje. I vaše pakiranje kutije. Ne ustručavajte se kontaktirati nas ili izravno nam poslati WhatsApp. Dobrodošli da kod nas stvorite svoj vrhunski brend lažnih noktiju.